ste ljudi, u nas ponovo Luka Gaming i u današnjoj epizodi snimamo i treću epizodu Minecrafta, ljudi. I ja ću snimati, znate koliko epizoda, ne možete da poverujete. Samo da vidim gdje mi je taj moj ovaj kreativan. Samo ljudi da nađem taj moj video. Idemo. Ajde, smiraj ga, ajde. Ovo je od moje sestre. Ne znam se broji, ne znam da igra Minecraft. Ovo je moj, sigurno da je. Da, kao što vidite, ovdje sam nešto promijenio. To je zato što sam je malo ovdje kopovo. Vidite da dole sam malo kopao. Da i poslije smarao se džabe u epizodama. Bolje tako. Idemo. Oj. Što je brod? To što ne broda. Da imam ovo Minecraftu brod, odmah bi ga napravio. Napravio bi onu luku, zato što je ovo koji je brodom. Ne mislim ime luka, nego luka. Okej. Ovdje ću ovo drvce. Još, što ti ovdje vidiš? Što su malo sparo. Vidite drvo, ljudi. Da vidite. Znači idemo treći razred osnovne škole. Ne bi sad da se hvalim. Vidite da napravite se. Inače, znate što sam skinuo? Zato ne survival craft. Što svi vi što skinite sa punim podržiti one demo verzije. Evo, zato koji se ja skinuo. Onu pravu verziju kad ću pisati. A sad imamo jedno ruta. Evo ovako ljudi mi ne treba stvarno. Čak ne mogu drvete napraviti. Pa da brak polako. A kilometri idemo. Sjeć, ljudi. Ovdje imam 1, 2, 3, 4. 4 ovdje. Dobro, vidimo šta sam ovo. Dobro. Treba još ovi 4. Da stavimo ovdje sad sve lepo. Stavite se. Pokupimo što je stodova. I uzmem naprijed ovo sve polje.
otvorit ćemo lepo. Evo ga. I idete da napravim sad nešto. Treba će mi nešto. Su ovako. Nikad ne mogu ovo da iskutim. To nego ovo. Sad je štapić. Ide ovaj. I da vidim ovo kontrolu. Ovo više. Milijun. Prošlo preživljavaju. Sam ja igram ovako sam, nisam ni znao da snimam na YouTube-u. Ja igram. I dođem ti ja kako zove puno kamena. Napravim lepo puno TNT, ja sam ubijem klipera. I onda ja napravim TNT. Dođem stavim ovdje. Uđem u neku pećinu. I napravim kuću pećinu. Na primjer, jedan dijamant, samo izađem iz kuće, napravim dijamant. Izađem iz kuće, nađem taj dijamant jedan. Što treba ovako naći. Idemo. Ko se to čuje se tako? Idemo. Što se čuje? Počne da napravim jednu ovdje kućicu, ćete vidjeti kako se je isplanirao da to izgleda. Konzervašnica. Samo mogu da idem da pravim nešto ovdje. Da primite ogromno biće. Da prepiću onda ja samo polako. Milica, neko me zove. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje, Ivana iz telefona iz firme Lupo Line. Da li razgovaram sa nekim ko je stariji od 30 godina možda? Ne. Je li ima neko stariji kod kuće? Ne. Ništa, hvala, prijatno. Ćao.